Daithor forest sabit ang kang along pen rong teki along pen Kanghu Thengpi Kenep long. Lakhain ko ratrok Duar Bogri MSC Constituency ang kang Jasimet Dolamara Northern Forest Range ke parlo. Daithor sabit ang kang along pen Kanghu Thengpi Kenep long. Forest asaki atum pen joy pen birta ke long Athengpi Dolamara Forest Range along Ranger Dhorom terang hin pen Japon si Daithor sabit along abio Hangcho sangho pen ajo patrolling ke tambong apora hut patuwi ajo baji kresi alom lason si Daithor sabit angkang Jasimet rong teki along pen track ihum pleng set Athengpi Kenep long lapen laso Thengpi hitia long Jordan lo pulang te trok sikep so se atharjen so se ador long ji pusi Ranger pen nang pachinidun tang telabang so Ranger pen kaning jelam the Le Arju Ponsuna News Desk Report All India 24/7 News. Aprang si media ko dito man kebang pacuro lo. Nilitum tuwe Daithor bit pen nilitum celang si patrolling kuri lo. Asud nilitum 11 around 11:30 malam nilitum মানে পেট্রোলিং করি বমহুত নিতম চিতং লক পেন আলা ড্রাইভার তো মাংকা জিলো তালা গাড়ি পেন Athengpi পেন নিতম দেরাক রেঞ্জ হেড কোটারান সি নিতম চিবান দালা এক্সাক্ট লোকেশন মানে লাপু Daithor rong teke nathu তালা ke market value ke ini ke around 70 to 80 bak doi lah market value doi Athengpi bangga lah ke emsal Karena lah untuk klaim mau kan mani dulang tahai ini kilo jadi tum labang ke ing tonte lo nitum ritali pon bom nitum non ta patrolling dam bom niwang nitum dam lo nitum tapulo dambom nitum neblong ten nitum bangga bangke nitum compromise Thengpi na bangke to tum sigilong ten nitum gewan ko range long chewan po sis po mana information mana lason lo nitum ene chingwai soy mana patrolling damang mana arjulong lo lapuna tinang andam hoi po he matsi nitum tewe bangke la pada Daithor bio pen nitum chingwai soy lo ong patrolling damang pu don patrolling dam lo nitum long dam lo success dinon naprang ke wain tan nitum napu klem bom lo penepon bom element Dhorom terang dak Dolamara headquarter long etes Ranger